Kublai pi baro. Agni ko video ngin sapteng yang ya kapatu jong kamada kis jong sister abhaya. Ladap himpat pet ya kapatuan pila ban klik hang ni batho patwan. Kapatuan kan sedan ru ha ka komen a description bat pila ban pet ru ha ka channel. Bat ya kitu bala dapet ya kapatuan ali mentangin peteng yang ya kani ka kis. Ti hakapat wan jong kani ka kis nilatip bahal ka arpunyatrik uniber kat pendai spak kendai puar lalap ya kamet yap jong sister abhaya ibadang at voice nem karta agatli jong kasin payus konven kabadan hakota yam agajala kerala dijing tokit hakis kisdang kilong ki balai lan padon jing plumar hakabakisaki kibadan kam ki jakansan barki teori beper ki mi nadu kajing keno ba suicide adu kabenta pa ila syap penyam kaki sekali ya syakmat daki senem kabala kring ya kecing persyak pajbak hau senem arjar pra hadin katsan senem jong kecing yap jong i layok ya kecing tip bakongsan na wei unong tu badan kabenta hakatai kamin hakatai kejaka kabala penkela ya kelenti kekis bat ai mensim biang ya kecing imat banyo ya kahok utai unong tu bakerteng udkar raju ulap pala baha kasenem kat kandai spak kandai puar ulap pala bu ujuto na kaleng kijaka bat ujudi ya kitiar bu uto ban pelang pisah ban penbiang bam yala di bat yala kiying haka arpunya terik uleber kat kandai spak kandai puar udakar raju ulalai cesin payus konven da kejing temu ban lektu katong jongu kadai ban kiu sojorong jong ka konven apadan kinar kopor bat kibayar kijudon na tunung building ban yada na upertat bat kalele umut bantu ya kita ban bandi yaki ulapoi ha kapor mit kabadum bantrei ka kamtu jengu Henry ha kata kamit uliyoi ya kejengja ka bakam kerpang kabalane ha kejengut jeng perkat jengu las lemba ha kata kamit uraju uliyoi madon kibrio kibarung tu sya ko konben hangta uliyoi ru ya wei padar Thomas Kodor ubadan ha kata kejaka kani kapni jengkeli yau Gay kadaw ba upadar unwan hakani kapor sa konven jong ikentai. Udakar raju laong ba ulayo iru ya upadar Jose Putri Kyle badi sister Sifi hakata kapor. Kani kapenmi ya kajing saw shitam. Kumbala kadaw kaman kakam jong raju kalong dakabatu bad udi ya gitiar syakinang pengatiar. Kata kamit haba uyoi ya kajing dia kabakarpang usngaw shisha bakalong kajing ban keren syai. Namar mauru uladan hakata kajaka ban letu. Kumlasay hadin kata kami udakar raju ula puli ya kikot kubor bad ulay i ya kikubor ya kadingja jong sister abhaya ba ila susay kata kapor udakar raju usno bakadan kecing bakala alor kini kebenta utip balada upla ya kai kabajia kata kami uru unhab ban pla ya kala kagamtu jung bad day na kini kidaw ba hadu menta umpat yato Henry kejing kermen kalong kawai kebabha udakar raju ulalai caki pulit hadin katsan snem badiato ya kai kebaul yoi akata kamit Henry kebaphala kalong baki pulit habaki ngap ya kejing jia bayato uraju kilayok kalat ban kem no yu barki keno badai uraju balai ya kani tekam penyam ki pulit ki peni ya kanong rim ba udakar raju ulalai bantu Henry hakapor baulai tu i sister abhaya ilayoi yu bad namar kejingting uraju ula penyap no ya sister abhaya bad ubrat no ya kamen yap chapo katlium udakar raju ula syakem sanku prasni bad hapo kani kapor ula ong ba ula syasyo bad syapen slur ban kam ya kata kejing shisha wong ru bala terwai uda kapisa kam sorkar bad kaying ru leda upriang ba ule ya kani kakam penyap Henry uraju syam lapidang ya kita kejing terwa bad ulayat syakamat haba uraju pentaj ya kita kipulit kimaham yu bakin penhab yu haki kendon ain beper Henry ke ai ke bapenjang scam persya ya ke korup sistem kadai ke hok bad haba tokit ya kibasa syajan ke konben ru uwe ubri ulaong ba uyoi ya ke skuter upadar Thomas syabar ke konven Henry uklam perkat ai halor kani hadin pad ulapla ba udon hapok pressure bat ulap haidin no na kani yes kaying bisyar kalakersan ya unong tu habenta kani kanong rim namar
haka por jong ke jeng tokit jong ke CBI hau benai nailar arajarnyo ile ya ke narko synthesis test ya ki baki suba badan keti haka ni ke kampenyap di ya upadar Thomas Kotor ya ufada Jos Potrikail bat dia sister Sefi lembat ki wepan ki balangej baki don jing tip halor ke ni ke kes lale ya ka tes ka report jong ke narko analysis test bat ka CD kilapa sya ke Chief Judicial Magistrate Court bat sya High Court ki don ru ki jing kena baki CD ki bayadai bat ke narko analysis test kila sya le thong Justice Ram Kumar na Kerala High Court ulapa jing keli sya ke Dr. Malini kabadai ke Assistant Director jong ke Bangalore Center hakaba kilale ya ke narko analysis kalap kalalan ya ke no ke jing le thong Justice Hema Bapuli ya ke bail petition jong ki bari halor ke case diaries kedau baki narko analysis CD kila bansha le thok berhukum makin banra ya ki original haka kot jong ke High Court Andrei ke Dr. Malini ke bale ya ke ni ke tes kala syabeng kamno alor ke jing kena bakasna tu ya ki birth certificate UCDAC Trivandrum ula sya hukum da ke High Court pan pentikna ya kini CD ba ki dei ki original ni London balet thok ya ki di kumta la ya ki CD haka CDIT na benta ke tes adin ke jing toket jong ke CDIT ke CDIT kapen shisha baki CD kila sya le thok bat la edit la kumbalai pausin kakut ka hukum ya ka CBI banlap ya ka original CD hapo shipausngi ka CBI kaya keren berkinong tokit jong ka forensic lab bakantup ya Dr. Malini Andre ka CBI ka ay jengkan to bahaki CD kim don ba edit ya ki ka CDIT kaya keren persya ya ka kanto jong ka CBI ukpa jong ka abaya ulapa ya ka petition panpa penram ya ka CBI halor ka jing bamla banle halor ki original CD ban haka khatwai trik ukulalang kot arjar pra Kerala High Court kalau hukumnya ke CBI bahkan ai ke jingmi jong ke narko analysis test kebalale hakinong suba hakani ke kes haka kot kebalakhang bat ban ai hapo artayo akmat yeng kashri kalau hukum ru po amdan hong ya unu brio po unpun pau ya ke jing traikam jong ke ke result adu bahkan poi hak pentak bobiang lek no tang ta High Court hakani ke benta ka CBI kalabu akmat ka kashri haka artwai terik upalalan kon arajar pra kirisol haka kot kebalakhang katkum ke jeng hukum jong peyeng kashri hakani ke report lasyam ba ya ka CD jong pandar Thomas kadan ke recording ke balai pu arminit bat san pau seken na kani ke laipu arminit la edit balai pu sin ya ka CD jong padar Jos ke bejorong kumba sau pau minit san pusan seken na kata ka sau pau minit la edit kumba kat kendai sin bat ke CD jong sister Sefi ke bejorong kat pra minit la edit kumba arpulai sin jong ka sau pu ar seken na ka kat pra minit ka CBI kala pentip aka Kerala High Court baha unai wing arajar pra bat hak basedang uno pra arajar pra ka pelet ya ke report jong ka da ke baong baha ka step by sister Abhaya iki i sister Abhaya ilio ya sister Sefi bat armut kita ki padar ibale kam sniu ka sister Sefi kaladap da ke jing soper berklem berkat syu kala syok da usda ya sister Abhaya ilaingut ki bala syak no kila yarab lang banno ya kamet jong ke sister Abhaya ka tli ka CBI kala bentip ruha ka High Court syapang pejing sumar ke bakrau bat syongnya ba kinong keno kilale banlaj na ka kampinyam kini ke kuntup ya ke jeng pendat thamai ya ke hemen ke bapenlong ya ka sister Sefi ha ka hospital jong ka balang ka balalap lengba ki tes jong ka gynecology ki bala penlong ya ka ha ka bakut wa ada pra adin ba kini ki CD ki narkotes bat ki jing ong jong nong tu kilapau ka CBI kalakem ya upada Thomas Kodor upadar Jos bat i sister Sefi na ka upis jongki Andrei ha ubunai kelalengkot ha usnam arjar kendai kilalaj no na kani jing kena kani kalpen kendit ya ki pajba padar Jos ulalaj na ka jing persang persya ya kes ha unai lur arjar kendai kitip ki balakam baki dei ki narkotes ki balale na ki CBI agent ya ki langut ki pasya kena kilalet pur syaka kairali TV kawai katanan pathai kubor ibadon hakatai kacaka kini kitip kilapan pau ya kicing pala jong padar Jos Potrikail padar Thomas M Kodur bat sister Sefi
iba barok kelesa injek tawai banyato ya kajing shisha ki video ki balapau ha YouTube ki peni ya kinong suba ki balabatai syap hang kai kebalajia hakata kami jong kajing penyam adin bala injek ya ki dak adawai jing pen shisha 4 don kajing sai ba kini kidai ki pasisha ni laka high court kalap yang yaki kum kasaki ni na usnam arajar khandai hadu usnam arajar khat khandai ying bishar kiliyat shakman bad haka arpau trik una para ha usnam arajar arpau handin arpu prasnem jong kajing tokin ka CBI court kalalap bau padar kotor bad ka sister Sifi dei ki balale ya ka kampenyap kani kajing bishar kadai namar kajing don usaki bokongsan unang tu wadaka raju ubalalap ya kajak kajing penyap haba udang le kakam tu kasaki jongu kalalong kabokongsan ha kajing bishar namar kisaki ki babon ila kentat ya kajing ikai jongki batang mau marwe ula karsan ya kajing shisha lemskap ya kajing maham haka arpau laitrik una opera arajar arpau ka CBI court kala hukum ya upadar Thomas kotor bat ke sister Sifi bansong patok sirta kajing im halor kajing penyam hapok kekendan lais paar kabaya rengkat berkalai pusau jong ke Indian Penal Code IPC la hukum ru bakin siu kuna kumba sanlak tengka ya away paway kabamenta kabalalong kumban riulak tam lada kim siu ya kani kuna tinhap syong patok arsnem shushu ha kapotok balas ngan lani ke simple imprisonment halor kajing penjak saki halor kekendan ars pa iway kabaya rengkat berkalai pusau jong ke Indian Penal Code IPC kila sya hukum ban syong patok betenge lani rigorous imprisonment si posnem bat lah hukum ban siu kuna kumbasan pau hajar ya way pau way babenta kalong kumbasan kunai hajar lani kumban ripau hajar lada kim siu ya kani kuna kenap ban syong patok sisnem shushu haka patok balak syang lani ka simple imprisonment padar Thomas ula sya hukum ban syong patok sirta shushu bat siu kuna silak tengka babenta kalong kumba silak arpau hajar alor kajing penjolan bandrung apo kajing temu banle ya ka kamsiu lada siu ya kani kuna uhap syong patok susu haka patok balas ngan kajing pen saja ya upadar Thomas kotor bat ka sister Sifi kan jadlang upadar Thomas kotor unsyong haka central prison Thiruwana Thapuram katba ya ka sister Sifi kan syong haka women's prison Thiruwana Thapuram ban pendep ya kajing saja di habakut jong keni kakis ngilatip bayai sister Abhaya ngila sya penyap hai sister Sifi dau sudai namar bai sister Abhaya ioi bakile kamsliu bat labret no ya kamet jong ni hakatliu da kajing yarab jong padar Thomas bat padar Jos padar Thomas habakut ula plaru ba udon jingedai bat di sister Sifi di dakumni baro bat da kajing yarab bakausan jong unong tu bat kisaki sabut hadin arpu parasnem kani kakis kalalong kapojok bat layo ya kajing bishar hok ya sister Abhaya tang kini kublai shibul